पाउसिलेम उइपमर उइप पाउ खरा अपडेट तौजरे लेंगा की थबक संगबदा सेल्फी द्रबदी खलक लरोय हाइबकी अकीबा अमनहा सिंगदा पोखलंबासी लाइबक थीबनी बिरेन लेंगा की थबक संगबदा नहा सिंग वकलदा सेल्फी द्रबदी खलरोय हाइबा अमलेरमलिबा चनाबियासी यामना लाइबक थीबनी आइनंगासी से मिनिस्टर एन बिरेन फंगदोखरे वाफम सिंगासी से मिनिस्टर बु सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट दा सुपरवाइजर ओइना मेरिट लिस्ट खलक लबी सोसारपुर डिस्ट्रिक्ट की सिंहातकी नहा ओरिबी नुफी अमना थागतपा लाकपगी मतंगदा से मिनिस्टर की ट्विटर दा थागलखिबा पोस्ट अमदा फोंदोरखिबने ngasi से मिनिस्टर की ऑफिशियल बंगलोर दा से मिनिस्टर बो इकाई खुमनाफा लाखिबे टिंगहजौ माtai jang sangai कोतगी माकी हल सिंग लोइनरक्तुना ट्रेडिशनल साल अमा से मिनिस्टर दा इकाई खुमनाफा उतना खुदोल तमखे मकोई को उनबा दुदा से मिनिस्टर ना लेंगाक असन नियम नीति सिंह असुम बलंबिदा पुरकना बहोनरे लेंगाक असन करप्शन फ्री ओनर बहोनरे मेरिट बेसिस दा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट दा नुफी अमा सुपरवाइजर खलकपा सिगिदमक नोंगाई बफोंदोके से मिनिस्टर की सोशल मीडिया दा ngasi दे मेरिट दा थबक खलकले अनि इसानोफी असिन नोंगाई बफोंदोकलमले हाउसिंग लेरिपा लेंगाक असन करप्शन लेहलरोय मेरिट खक्ता दा थबक खनगनी हना फोंदोके मखा तरकवा अतोप पाउदा अंगांग अमा सेम्बा हाइबसी स्कूल की ओजा खगददा इंथोकपा यारोय मामा फा ओइबसिंगिसु अचौबा थौदांग लई एमएलए अरुण कुमार साखोटपा खुना एमा सेमगे हारबदी अफबा युममदी अफबा स्कूल सिंग तंगाई फदबा लई अंगांग अमा सेम्बा हाइबसी लाइक लेसु ताकविरबा स्कूल की ओजा खगददा इंथोकपा चुमलोय मामा फा ओइबसिंगिसु अचौबा थौदांग लई हाइबसी खंगपिगदबनी अना वांखै केंद्रगी एमएलए थांगसम अरुण कुमार ना फोंदोखरे वाफम प्री स्कूल डे केयर की खुदोंचाब पीरिबा बुवल बेट्सकी प्लस 2022 हाइन मिंगथोन इम्फाल के क्लासिक होटल पांगथोकिबा मंगासुबा एनुअल डे फंक्शन दा एमएलए अरुण कुमार फोंदोकिबने टीजीआर सेकेंडरी स्कूल की आनगी प्रिंसिपल अमसुंग बुवल बेट्स एजुकेशनल ट्रस्ट की प्रेसिडेंट डॉक्टर आर के प्रमोदिनी अपनी मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की आनगी चेयरपर्सन डॉक्टर बिनोता मैनम चाउना पांगथोके थौरम अदुदा एमएलए अरुण कुमार मखातन हाय अंगांग सिंगी इहानन स्कूल दी युमनी हारिबनी युमगी हलमन सिंगदगी तमलकपा थाक्सेगासी अमसुंग स्कूल दगी फंगलकपा माइमासिन की मंगाल अदुना अंगांग अदुगी पोंसी लेपकदोरिबनी मतमना पुरकपा अहोंगबगी मतुंग इना मावाफा ओइबसिन अंगांग सेमबगी मचादासे माउसागा मानद्रे थब इंखांग सिनबना मरम ओरगा युमदगी ताकपी तंबीबा हौगदबा पुनमक ट्यूशन सिंगदा सिनादोखरे अफवा चिंजाक थोंग थाक्तुना पिजबगी महोत फास्ट फूड ना महोत सिनग्रे मावाफा ओइबसिन ngahek komthoknanabani haiduna angang singda mobile phone ama piraga lehenkiba asna mawafa amasung angang singagi marakta leinagadaba mariado nongman nomagi lapthorakli angang ama sem bahaibasi school gi oja khakta din thokpa chumloi mamafa oibasing su asoba thawang lei angang singgi daphak ngahek matam kai thuktuna angang adu gi tunggi live clip na ba sobai inut ama soidana pigani hana एमएलए अरुण कुमार मखाथना फोंदोके आईआरबी लौबदा युमथंगरिबा स्टेट सिंगी ओइना चादा अनि खुदोंजा पीगनी हाइबदो थबकोइना पांगथोकपियो मुस्ताफिजुर रहमान मणिपुर लेकांगना लिसिंगनी तरागनी पांता तरा अमदी तरागा मथोइगी लौकिबा आईआरबी रिक्रूटमेंट दा युमथंगरिबा स्टेट सिंगी ओइना चादा अनि थबक लौगनी अना सेरोल थोखरबसु ममांग अक्टोबर थाद मसिगी रिजल्ट हाइदोरबदा मणिपुर की युमथंग नरिबा स्टेट सिंगी मियोय अमा फोबो यारक्तापासी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मियंग जगानेंगे लोइनना सुमरन पुथोकपियु आइना तरा अमदी तरागा बथोय चुबा आईआरबी रिक्रूटमेंट दा सरुग याखिबा जरीगाट कासर असम की मुस्ताफिजुर रहमान लास्कर सेस नंबर 60 चिना आसी जिरिबम बाबुपारा दा लेबा जिरि न्यूज नेटवर्क की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पावगे मिफम अमदा पांगदोकरे पामिसंगु नबा अदुदा तरा अमदी तरागा मथोय आईआरबी रिक्रूटमेंट दा सरुग याखिबा सरकार बोर्डरी चेस नंबर 260 जरीगाट कासर असम मोइबुल असलम चेस नंबर 134 अमोन जग्राब बोर्डरी चेस नंबर 253 अमदे रावी ठाकुर चेस नंबर 223 सु सरुग याखिबसिंग असिगी उबंगल ओइना जरीगाट कासर असम की मुस्ताफिजुर रहमान लास्कर चेस नंबर 63 न फोंदोकिबदा रिक्रूटमेंट अदुदा मखोय क्वालिफाई ओइरबजु रिजल्ट हाइदोक मतमदा मपान की मिवे अमफ ओबा मेरिट लिस्ट दा यारोक्त्रे मसिना ताकपदी रिक्रूटमेंट दा अखोय यावदबगा चमानरे थवंग असि यामना नुंगाइते लोइना मणिपुर के मिनिस्टर ना हिरमस्ता कनबा मियंग चंगपिदुना तारा अमदी तारागा मथोयगी आरबी रिक्रूटमेंट ना जुमथंगना स्टेट सिंगी ओइना चादा अनि खुदोंग चाबा फंगनगनी आइखिबदो मणिपुर लेंगाना थपक ओइना पांगथोकपियु आना सो अपील तौके
Kaitel Pambisindagi Soy Komlaga Secretary Sindokle Habasana Yaroy. Koirambal Kaitel number 1 Amadi 2 Laimaril Sidabi Ima Kaitel Pamdi Basingda. Toilet Chanabani Hydra Soy Komlaga Kaitel Anova Secretary Sille Anafangdorwa Silabak Tibani, Anova President Secretary Silabasu Sanaba Yaroy Aina, Laimaril Sidabi Ima Kaitel Pambi. Asem Bagafadina Ima Kaitel Pangtopa Pami Singa Unabada Pangdokre. Maramaka Taratuna Andak the Purana Bazaar, Lakshmi Bazaar, New Market, Hina Lajariba Kaitel Pambising Asidagi. Mayoy Karana Tolotuna Alaman, Mafan Ifan Topa, Kong Amning Bayaropada Kodong, Chadabana Matagda. Later Namasana Bani Hydra Soy Komlaga Nongan Bagam Yoy Chat Romgi Soy Komle, Secretary Sindokle, and Pongdor Pasilabak Tibani, Masichanaba Yaroy, Naklatana Soy Komlaga Irang Sagana Bahona Ribasi, Taubiganu and Zapongdoke. Glory Children Home the Minungsigi, Tangbang Kosinagre. Moirang the Labor Glory Children Home the Angang Sing Numina Lakbaga, Iroina Home as the Lady Angang Sing the Mark. Ngamzabab Minungsigi Tangbang Nasi Kosinagre, Nasi Kosinakiba, Tangbangi Polam Sing Aduda. Blanket, Firol, Lunchbox, Amsong Au Atom Singni, Nasiki Minungsi, Tangbang Singasi. Say Strong Association, Iram the Manipo, Asi Canada. Canada the Lady Bab Manipurgi, Family in the Samzaba, Canada Kiponsi, YouTube channel Loinana. Landamas the Lady Palana, Muchin Mateng Pangpirapani. Ngasigi Minungsigi Tangbang Polam Kosinapa, Adu Lysam Kogan, Branch Manager, SBI Lokta Kefa, T.S. Coffin Secretary, Finance United Clubs Organization of Bisnupur District. Haisnam Saya Social Worker Singba number Weba, Musing when the Sarawaki. Niamgi Wang but the Sing Work Government Employees Sing Atobu Madam the Suspend Dauragani, Minister Susindro. Manipurgi Mapangi State Sing the Sing Pusilaglaga Sagani, Iba Wakal Tadoxi, Manipur the Lady Balok from Sing Kanduna Lawu Singupagi Tabak My Pang Pang Tokuna. Potong Marang Kahanapuhonasi, Langa Kitabak Toriba employee Karana. Legang na yen basing lawi ay bakangle niam landa legang na yen basing lawi pa employee karado lenga kitabak tawrakira makatana sing lawgira ay ba amalepiyo maduna trabadit niam gi wang badal lenga kising lawwa government gi employee kara athoba matam da thabak dagi suspend tawrakini hana kefan fidigi minister laisangtem susindro na phangdokre wafa masing asi deputy commissioner Imphal East na sinduna matam kuina pompa da lairoba SDO SDC sub register office amadi assistant registrar Cooperative Society ARCS Office Saumpongda Mahusagum Amuk Lehna Pamade. Tongan Basanglen Kia Sangatu Miam the Kusinabagi Toramda Minister Susin Trona Pangdo Kibane. Subdivisional Development Monitoring Mission Gimanuk Chana Pang Tokiva. Taramatugi Matanga Uwangang to the Minister El Susindrona Hai, Lengaki, Loisang Sing Mai Tadoglaga, Miamna Taliba demand Pangani, Iba Wakal Aran Mane. Matamama Saumpong the Labor SDO Officer Si Miamki Yolaka Kudingi Mai Tabagi Tabak Sataki. Lenga ki loisang sing asi miyam gi lanni haba wakal miyam na khanda basi yam la laibak thibani loisang sing seksi dang hak sen phai basi ekoi kudema ki thaudang ne lenga ki loisang ama hai basi laibak miyam da tongan ba makhal maka kya gi hiram sing da khudong chawa piri bane loina na manipur gi mapanda gi posilak pa seng char ga matam pumbada laigani haba wakal thadok ko matam yaure ekoi gi laijari ba labok sing da pothok marang kai da photok na bohona si hai ki Minister na makata na hay lenga ki pili basi ngasi lenga ki tabuk tawba karmasari sing na lawduna laibasi lair basing saktong matfani lenga ki karmasari aduna asikamba phangpam thok ta basi nge saktong lawri ba karmasari khara athoba da suspend tawragane lenga na yen basing lawge hargana lenga ki karmasari oiba tokbiro tabak tawge hargana sing lawbiganu animak lawgani abagi wakal lot thadokbiyo Lairabagi hak amadi saktong matfi ganu aiki lamlong kaithelgi haujuk oriba phibam gi matang da minister na phongdoki badi Lamlong Kaitelasi Lambi Yam the Sinba Hypatuere, Madonna Miam the Satoxasin Taupada, Kudong Chana Bagida Magna. Madonna Miamna Satoxasin Taupada Kudong Chana Bagida Magda, of Obis Amasana Palenga Watana Valere. Langana Packet Pasako Torangi Tabak Sing, Marilina Batika Darsin and Miam Kidamak Kandona Tabak Tau Dabadagi. Lebak Miam the Fangada Bomafung Fatna, Bakana Basinga the Fangan Bangamdre. Tigadar Sinap Yam Kalaga Afaba Tabak Tobio. Tigadar ni sendong fangna dapat tiga kita bakusu sugani aiba wakal tadobio. Tigadar na suki batabak PND hai duna RDI tarak ko matam dak kana kumba amagi thawan sin jawra tarak pa yaw da banate hai ke. Ngasi ki tharumatu da saruk yakib alam lai kian ragi MLA khongpan tabam ipom chana hai. Lebak miyam gi ai fana na apa batabak tawna na bagi damakta mikal thengna to na mikal da. Mai wak to na miyam gi mihut oirak pani lebak miyam gi fana na batabak tarak pa matam da. Mihut oi basingi mateng miyam na hupna mateng pang biyo. Miam gi tabak tawge haidon tork liba MLA singnasu apun bagi wakalon da yumpam oidona tabak tawsi haike
Nakalamarumdana MLA Raghumani na Uripok Gendragi Miamda Lupa Yankai Piraga Ambulance Service Pangangadore. Uripok Gendragi BJP MLA Uribake as Raghumani na Mahaki Gendragi Miambo Anala Ingilamda. Ambulance ki Tautarak pada Somnagi Mamingdagi Onelupa Yankai Piraga Ambulance da Anabasing Putan Layang Bagi Kudong Saba Panganaba Ambulance Service Haudokre. Ngasi Ambulance Service asi MLA TS Raghumani na Haudok Pagaloina Mahana Gendragi Miamda Pongdoki Wafam de India की वने हेल्थ केयर सर्विस असी यामना मरु एबा सेक्टर मने बाकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हेल्थ केयर सेक्टर असी मफुंग पाना चाउखना नबगी सरोगम ओइना पाइखतुना पाइखलकलिबा अना लायंगी थबक थरम सिंगी मनों चन्ना उरिपो केंद्रगी मियामना अना लायंगी लमदा एम्बुलेंस की मथौ तारकपा मतमदा ममिंगदगी ओइना लुपा यांखै पीरगा नाबसिंगदा एम्बुलेंस की खुदोंग चाबासी फंगननबा थबक पाइखलकपने हाइगे एमएलए राघुमनी न मखातना हाई हौजिकी मतमदा अनाबसिंगी दमकता लानाय एम्बुलेंस वाइबदा सेल यामना चंगे असिगंबा सेल थोंगी खुदोंग चादबसी खरदंग ओरबसु कोखन बंगमननबा एम्बुलेंस सर्विस असी हाउदोकपने सर्विस असी था अहुम फबदे एकनोंथलगी मतमदा सर्विस पीगने था अहुम मतुंगदा दुबिदांगदसु सर्विस फंगनगनी उरिबो केंद्रगी मियामना अना आयक यावरपदा एम्बुलेंस की मथौ तारकपदा एम्बुलेंस सर्विस असी गदमुता मोबाइल नंबर 9362084113 द फोन तौदर एम्बुलेंस सर्विस असी की कानबा लौबा यागनी आइगे yen loi belomi sing na lambi da lakpa miyam da yen lem na yen thok tu na khongjang jang sin gre mafan gi yen hong na thaji lakpa da gi manipur gi yen loi jari belomi sing yen yon ba sidre lainga ram yang chang biu drowatara yen loi jari belomi sing na taba lalon ba mioi kharana yen gi mamal lemning ba mamal da lep tu na yolak ba bo yaning da phong dog dona ngasi ka bo laikai da leiwa imphal mau market ki mamang da lamdam asigi yen loi riba laumi sing da lambi da lakpa मियाम द येनसिंग लेमने येनथोक्तुना खोंजंग जंगसिन ग्रे खोंजंग असे द सरुक याकीवा सा येत लोइबा खोंगामपा तकी चोंगथाम दरवा तरान हाय मणिपुर द लेरिबा येनगी योलिबा कैथेल सिंग द योलिबा सिंग मपानदगी पसिलपना आयामबने हारिबा येनसिंग अदु अखोइना लौजरगा सेंदोंग खरा लेनना बहोनबनी अदुबो मफानगी येन असि अमुक होंगबा अमुक तांगबा कया यावरे Mamal asigi matungin na Manipur dasu mamal adumak lepi aduna mapan ki yen asina mamal fana honglagasu Manipur da iyet loi jariva laumi singi yang nagalenga na miyang sangbi bana chungka tarhai ke mangnai yen putok liba laumi sini yen putok bagi sendong pawwa hanjan bagam drabadi kyam kuin iyet loi ki gani ana hangla duna masi asoba singnawa amane yen asi hauzik social media sinharaga hongna yolagdi makhoi asi yen loiba laumi amatanate ट्रेडर गाक्तनी अदु मणिपुर की ममिंग लेरबा येलोइबा क्यासु थावंग असगी फिलसिदा यावसिनदुना मखोइना सानरोय अमगुम हाई होमदुना तोरकपना कायथरकदबा असि मसिगी मपान तांगलगा हिंजरिबा येलोइबा लमी सिंग मागी सिनफम थादोकनरकबा याय येनगी मसिनजाकना वेक्टर लुपा लिसिंग अनि अहोम यावरबा मतमदा येनना करिगी होंगना पीगा तोरिबनो हाबस लेगाना मियंग चिंगसिनहानिंगे लेगाकना हिरम मसिगी मतंगदा रूल्स एंड रेगुलेशन सेमानिंगे हाइकी Mafanda yen keji dulupa chonggi madakta yolaga Manipurda sani ki makada yon pam thokte aduna aikoi yen loijari bi yen khrade miyamda pitholga yen loibagi sinpam thadok sarage anangasi ki khongjang asi sangkhin bani haike nagalamromda maitai est lista salanana ba SDDCM ki khongjang samada sama mai pakani madam khradi sangani karam siam maitai cellular tribe lista salanana ba SDDCM na sangchalakpa khongjang ki makha tarakpa oina MLA Minister Singh the Thompson to Namakogi Wakal Kangtok Nanaba Kongzangi Saruka Moidangasi Langtabal Yasigi MLA Karam Siam Giumda Chatuna Memorandum Pisin Gre Memorandum Pisin Ba at the Karam Siam Nahai Kongzangasi Sama the Sama Sweden Mai Fakani Adubumatam Karati Sangare Kongzangasi Matam Kuirapani Satariba Kongzangasi Lieutenant Sanction Biu Igi Make Degisu Seminister da Hiramasiki Matanga Wadi Sagane I got minority ni Tungi Sarol Surol Kanada Patang Amadila from Togi I could see the glory tung aduga tungi the Bakti Semblamba Matota Haike Bamisan Hangba Uhangi Pakum Peter Duna Emelena Hai Hiramasiki Matanga Ainaloba Yaba Tawang Laugane Tabagasi my fuck with the freezer Madi Matautai Masi Yamna my fuck Nanabuhonabada Matam Karadi Sangani Masi my fuck Nanabuhonabada Matam Karadi Sangani Manifu isu Kudimata Wayamba Lamdamni Adonai Amato in a sanction Minrapa Matamda Sama the Sama my fuckani Kali Haike Manipur amaga unaba yadaba mi fangha tahatpa yamna sathiba laina naramba steni biren gilinga lakpadagi mathat khre awangbo
Manipur si matam amada sing tam pun bayadaba amaga unabada yeknabadong launaramba amade mi panghat pa yamna sathiba laina amanaramba isteni adobo NBRena si Minister hekwarakpadagi laina asi modatkre aina water resource amadi Relief and Disaster Management Minister Awangbam Nyumaina Fongdokre wafam asi Directorate of Handloom and Textile na sinduna nilakudhigi arwan hat November mangadagi hawduna pangthorakiba Maditex ki ngasi mapanisan ba numit Tamenglong amadi nonegi numit kamari lainana pangthok pa tharumamada saruk yar tuna Minister Awangbam Nyumaina Fongdokibani Minister na makhat anhai Manipur ngasi di masagi fajaraba culture lehjaba fajaraba pothok ke futhokwa state amani haibasi lebaga sagi miyamna sakang baure mamangai dagi kanana su recognize tawbiramte matamamada Manipur asi yamna sathiba amadi khudong thiringai oiba mafamni haina mapan gi miyamna launarame masina maram oiduna kanasu Manipur da lakning lamde Manipur gi fajaraba kaya uramde kanglamde mangna hai Manipur asi mamangai da polio sathiba laina amanaduna leirambani singtam gi marakda lingjel manadaba amaga unabada yengnabadona launaramba amadi law and order gi aduki matek falamdraba state orambani masan laina amu oiduna sanglaba sahi nifu yankairom asi tangdu laitadaba state amagum lairakibani aikhoi tungi punsi kari oigani haibakan bak ngamdana lakhi state asigi aitoi singdoi bakya masina maram oiduna futhokpa ngamdana lakhi adabo hogi basahi tarukrom asda NBR nalo singba laingak lakpadagi ngasidi Owanba Manipur ama purakpa ngamle ngasidi state asida festival kaya futhokuna malemgi miyam saruk yaba lagle NBR na CM hek warakpa Manipur da lairamba laina adu marufang na muthatkre masida ngasidi ahomba kaya uwa fangle masigi sangda hokiba sahi nifurom asida salamba tarabade Manipur si India ki manungda khwadagi sokotpa state oramgani haike Manipur ki heirloom and handicraft ki polam sing yokatuna mapanda hena thadoklopa matamda Manipur ki semmelon phagatpada chawna mateng pangani aibo wafam su thamge tharomada Manipur Hill Area Committee ki chairman chawariba nungba AC ki MLA Diganglung Kangmai amadi Manipur Heirloom and Handicraft Development Corporation ki chairman KS Ibom Sasu Sarwyaki nakalamaromdana wakat mifam Tampaki lam Sadar Hill singhanana bhuwanarakpabu yaningde halam mansingda thambirambar lam Kangpofi district natragana Sadar Hill region da salanba yaroi aiduna ngasi so Imphal West district ki senjam khunau da wakat mifam sadagre ngasi wakat mifam adu da saruk yakhiba sinha sogi satna kanglon chemo sutawna bada yabu group sing sin aduna lam kopsin balebu Imphal West ki lam Sadar Hill region da salanba yaroi nawna khul maming thon bagi thawong handoko district boundary commission semu abana singba thawa flaggar sing sinage wagan mipam aduga mari na ibuda gabu lai committee sanjam khunogi secretary oinam sanjam bihari na phongdoki bada Kangpopi district amadi Sadar Hill region da Imphal West district ka sayenari lamsing boundary commission ama semduna nagai sangan view Sadar Hill region ki memni haiduna kanagum bakharan thadorok libasi chanaba yaroi haige mana makata na phongdoki bada suda yawba kulai faiba miwi kharana kul asiba makhoi ki lamgumna koisa satuna khunja singda gian bagi thawong sataragli asi lengana miyang jangbiu sayenari basing loisindana thamlaga atoba khongthang lokalak dabadi lup kaya ga loina akan bakong jang sangsinana basiam satuna laire Kangpopi district na hanagum district amu oin atum laibiu maitai taribat lamsing Imphal West Imphal East amadi Bisnupur na singba mafam singa sisu hanagum adumak lehen biu ikan kangok da lamsing asibo Sadar ilan singhanana buhonarak wasi yaning de mafam sing asi soktana liangtana lehen biu aike privang na athaw wasing ki ningsing damit thawram pang thokre athaw wasing ki ningsing nomit November taragani thoi lamdamasda khundariba tongan ba kanglop sing amade singmitami miyam humna kusam na tuna mafungphana pang thokre mapungoi ba tharum di namidang da kanglai faki yumthong khuding da maira katpa amadi imalai bak iramdamge mangke ba ningtamba abonghana jin anabagi damak thawna laina ningtam lanting da thawai kat khrabat ai kitraba athaw bi singi mafam da lai katuna igai khumna ba utpana wai ke tharumasi party ki central headquarter CSQ Red RP ki general headquarter GSQ 701 battalion 707 battalion technical headquarter TSQ base area sing transit camp amadi training center sing da supang thoge loinana party firal tangkai sing thaduna minute ani tumina laiki amadi revolutionary gun selot biduna laiki tapa athaw bising de kai khomna bot ke athaw wasing sing nomit November taragani thoi lisingani kungani thoi asibo lamdam asigi miyam hupna saruk yabi tuna ningtam yaul lanteng asigi damak thawai na pontha pikraba
Laikidraba athauba lamyan basingda ikai khumnaba utpona yumthong khudingda amadi laikidraba athauba singi mongfamda maira katuna ikai khumnaba utkhipa adugidamak thagat phongdok sari amasung red army sina pripakna pamleba ningtamba chawkhatpa amasung manaba khunai haiba panthong adu phangdreba phawwa khongpham sen leptuna miyam gi yaknaba imperialist india gi matakta ningtam lantheng chathagi gani aiduna amughanna ireisa singda party gi acherba peribasi khanganjari haina loda thingkraba party asigi publicity officer department of publicity and propaganda mangal khomana khodek piduna thadorakpa cherwala madhaire makatarakwa atopa pauda Jharkhand gi assembly na reservation chada umpudara tareta hanganana bill pass tawgre handak the supreme court na economically weaker section EWS gi oina chada tara reservation thamnana direction pigiba atoge iroinana Jharkhand assembly na state aduki oina reservation asi chada umpudara tareta hanganana bill ama pass tawgre Jharkhand assembly na pass tawkiba bill asigi matogene state aduda reservation asi chada humpu arambadagi chada Humudara darit hangatna pass tawkiba adugi matongina state aduda leiriba salul category gi oina hana government gi job amasong ada institution singda reservation gi sang sada kunkataruk erambadu kunipande hangalagani OBC gi oina sada tara gamari erambadu kunkatarete hangalagani schedule caste gi oina sada tara erambadu sada tara gani thoi oiragani masigi matakta handak the supreme court na economically weaker section gi sada tara reserve thamnana bakhangan ki badu tharaga hujik state asi reservation asi sada humbudara tarit asi yauki bani hanadagi ahuna state adugi chief minister Babulan Marandina Englishing ani the reservation gi sang asi sada humbudara humda de hangana ba warip lauki ba leirabani adobo Jharkhand high court na yakidabadagi chanadana laki bani bill asigi khana nainabada selection committee da thadana house ki office members singi maikadagi demand tawki dobo chief minister Soren bill asi ningthina khana pamatung da draft tawki bani Aroibada content sing asigi marui ba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel asidagi yangberiba punamak padaga sari channel asina domda kanarabadi subscribe tawi business subscribe tawi ramoloinana like and share tawu sukawi kanuk namak po amakhanna thagasari